Kaceritaya ngering Singaraja ada anak lacur madan Susile. Susile nongo sareng meme bapane. Sadina-dina memene wantah medagang sayur di pekan. Sakewenten bapane sadina-dina wantah ngarit padi di ume. Pipes sane kepolehang wantah keanggen metumbasan kawe Tuhan sadina-dina lan biaya mas sekolah isusile. Sani mangkin Susile sampun ngeranjing ring SMA Negeri 1 Singaraja. Meme lan bapane Susile tuyuh ngitungang biaya masuk Susile. Kauripan keluarga Susile joh uli kata cukup. Taler anggen asopan nasi lan darang kadang memene nyuang di warung. Lo, kadang lo beli kopi lo. Mi hari petang gati mare mulai beli kenyal gati bu oh. Ini kegenang mulai kopi nah. Nah. Kenang men lo. Yang orang kenjal pasti bekenjal. Tapi bapak harus tetap semangat demi panak raga Susile. Bener bi. Kadang gila makan kenapa hidup raga ini cara keneo, sin cara anak len, ini serba berkecukupan. Nangi raga harus sampai bersyukur untuk apa nih bang oleh desa yang lebih dewasa. Benar lo. Jalan nih gen. Mana emang mulai kini nasib raga. Kudiang man. Benjang nih, jam 6 Susile bangun lan masuk sekolah. Lantas Susile mepamit teken meme bapane. Halo, ibu beli mana? Jangan masak nah. Nah, nyanyi lo masak. Nih. Nih, po, Susila kan main jalan masuk malu, jadi bisa. Nah, Bi, kamu nih memang bekal. Sing nawang apa ngomong belanja nih nawang? mana yang kenang su, meme tuang lah hamun tuh. Meme ngide pele sing ngedang mang bekal ani lebihan. Aduh, patuh memang jawab apa? Sing ten ngomong uang kebutuhan Susila, apa nih Susila tagih, apa nih Susila dotang. Sing gitu su. Rahajang semua alit-alit. Nah, alit-alit sarang sami, ring dinane jani ibu jagin latarang materi indek cerpen utawi satu bawa bahasa Bali. Nah, sedurung ibu lanjut, wenten saliten ngeranjing. Sami ngeranjing bu. Nah, alit-alit sarang sami pelajaran sampun puput. Terus istirahat nggih. Bro, main tanya. Ayo gas. Wih, HP baru Cero tuh. Hei, awan, mari bilang aja bapak anak ini. Tinggalin kameranya. Jendega hati nong.
Wih, belum kati cek. Aja kudu ciga yang manden kan meme aku tuh yang pastinya yang amun sing kebadengan. Wih, nyayang gati, cara bisikan meli, bakal Rudi marah suge, pasti mahal kan. Malah, emang ini memang susu ngidang yang memang sini kan kamu dagang sayur ibu kan. Saja, petilasan ibane, awak babuda mau kena madain Garuda, tuh tulis bapak memang ceri, kamu main, kali kaya ilah kan lacur. Sajut tuh, semungkin apa memang sini ngidang yang HP. Boy cai jak dulu, mata lo ini nanti cai jak dulu. Aku mau temen taluhnya. Gue ini bentalurnya tuh sombong, nah jadi itu betul itu ngamu. Jadi Rudi masih senggadi nyacarin rekaman timpal untuk itu. Ya enak saja gitu. Tuh, kenapa sih Adi cara siap sambun izin? Bilang-bilang cara olok-olokan. Beh, sebenarnya cara senawang cewek sebetulnya aku nak ngalin wita cewek. Kulit tunis yang deket ke kecil ada nih yo. Wah, demen jauh itu aja. Cik, Wita aja. Uji ya. Tuh, Tuh. Kita, kita. Wait, tinggalin tuh Susila. Boleh tuh ini ngalami tanah wang. Mungkin kan itu. Raga nih jadi sih nawang oh. Tuh gede denger Susila demen jak wita nawang. Sebenarnya sana tuh. Lagi seken wit, tuh gede ngai. Yang saja tuh nah, yang saya setuju di Susila jak wita. Tinggalin lah kita keluarganya Susila. Lacur saya ngelaku. Buni Susila demen mau rotin me bapane. Majuan pancing, belok, sing cocok jak utane sugih, duwag, becik. Sinta, tendadi ngeraus keto, ten sepatutnya raga nyacadin rame lan derajat timpal, nyenawang manipuan melah nasibnya Susila bisa menaikkan derajat meme bapane, sepuntur-punturnya besi, yang sangih jadi mangan nasi seblok-bloknya Susila, yang ngelah yang niat menang awak lan jemet melajah, nak bisa ya dua. Saja bener tuh Sim. Nah. Ya sira mulai. Penuning masih no, nih kang nganti yang bemo di muka. Ngejar Randy mulai, mumpung Sarah jauh mana Wita. Ten Ren, Wita takut ngerepotin Randy. Ih, sing kenapa Wita? Mai bemenek yang culan sanje nyanan. Nah Ren, sukses ge. Iya. Om Swastiastu Bu, dari tiang juang bahasa kilong gak nyanan tiang bayar. Nih hari terus lagi yang bahas. Cuman bate itu yang berdagang, ada bikin kuring bayar. Jadi gue lagi nonton. Mbok, adi mah abian Jawa gen teh gak ini. Ngelakunat nanggu geneng. Masa mau dibahas gen sing bisa mayahin? Neng keneng Mbok, kini unduki awak lacur. Darang nasi sadina-dina gen tiang tua tempe ya tahu. Ada mendara ji uyah gen. Dia berbahasa, entah ya. Semembok nggihnya sifatnya yang maya. Membok malunan. Susila memang dar malu. Nah me. Nih, ben kerupuk darah nasi nih me. Jek sing ada ane lenan, mat gati Susila darah nasi nih kene. Jek sing ngguna gati me saja. Meneng kenang su, nyanen meme ada rezeki, kebliang mendera nasi di jalan. Ini kang gua mau lo apa ada, makan. Kini kan darah nasi nih. Beh, sama mana? Oh, Nih, cek. Nih,
kene panake sing bersyukur no. Me, Ya. me, beli aja susila HP baru nih. Pangcara timpal susila nih. Beli HP baru jak bapak nih. Susila nak dot masih HP baru nih. Jadi bang susila malu ngidepis 5 juta ngomeli HP. Meja meme ada yang pesamon tuh sewai-wai ke gaya meme ini tuh dagang sayur di pekan gen. Nah si nawang pokoknya nih beli yang susila HP baru. Mensing meme beli yang susila HP baru. Bakal semua susila masuk. Jangan umat gati ada anak lacun nawang. Nih, jek meceleng luas saja nih Susila no. Beli, mai je malu tinggalin je tuh panaki Susila. Kenapa lo? Tadi mah jempong bebek gitu Susila. Itu panake lagi meli ape? Ije jani raga liang pis. Yang sing tutin kena ni nak sengnya ya masuk. Mimi, gue beli apa yo? Tapi asananga raga nung ngelamas lo. Coba tuh alien alu. Aman ada, kangguang tuh lu ada. Apa ngedang ngon meliang Susila api? Nih nanging tuh dogen ni raga gelang jani beli. Meneng kenang, apang sing ngambul gen panaki. Apang semangatan bedik melajah di sekolahan. Nah. Ada cara memene Susila tuh nah. Yang ketabrak tuh, meme Susila. Ah, masih memene Susila tuh. Coba makin baik. Melo. Dokter. Alet-alet, nanti yang malu di sini deh, yang periksa dulu. Oke dok. Baik, jaga malunya. SMS aja meme aku. Nah ada yang man. Halo, kenapa Cina punya? Si Nawang baru bangun nih. Susila, pencualian main KRS. Meme cairnya so tabrakan mare. Orangnya bawa cairnya masih. Sekenan kiu. Udah bercanda Ci jelas. Sekenan, senggati raga bercanda soal kene-kene. Mana yuk? Jangan ketemu yuk. Iji Mimi yuk. Sadar Mimi, sing kenapa-napa Mimi. Sing nawang ancang dokter ya Meneng kedok. Sampurnya yang sampun usaha, pasien sampun ngalahin, yang tengidang mengubah takdir ide betara. Dokter jak rumah sakit apa nih adik bisa? Gitu. Loh, Me. Me, bangun Me. Me, jangan ngalahin Susila Me. Susila kita play gara-gara Susila lagi api baru Me dari kini. Susila kita play hati. Coba kelasang mimi nah. Doa ngapang mimi mantongos di kedituan. Susila ngide play hati pe. Kerana Susila makaman di sunduk, ulian bisa kini hidup Susila ni durhaka jak memilan bapa. Susila sing pelih. Makanya nak berada ngatur di bedur. Jani Susila selegang melajah. Manipoan aman Susila bersukses. Hidang meli apa nih Susila dot. Nah pe jani Susila keselak melajah. Pangidang ngai memi jak bapa bahagia. Sujatine memilan bape tresna teken iraga. Sepatutne raga dados pianak
ampunang kasar teken anak tua. Kerana meme lan bapa sane sampun ngerawat iraga uli cenik. Lan pilih-pilihin ngalian timpal. Cen sane patut timpalin, cen sane tusing. Iraga patut saling asih lan asuh. Apang iraga nemu hidup sane bahagia lan rahayu.